tak pi beril wan isangi somang Deputy Speaker kalome di mana ka luma in voin hi kan LOP zom tak pian cham phaphak nein ka sia a nang ma kal tlangin birthday du sagna chibai kan bu kani chuan Deputy Speaker hey voina demand for grants discussion a department poimo tak tak te kan soile don ani a kan siat angin minister then khat he chu MLA anga bial pakhat pon enkol ma in rampum enkol na an kuta an ania chuti chung chuan kumtam tak voitam tak heram lo enkol to lo kai shwai to ang mai hian an department an ema an efficient maya an kan tha muang ani mi puite hi the chuan in Professor Nite demand number som ni pangana hian bul hanran kadua public health engineering ania PhD diesel maila huna toy si a chuan KTP in kompui liam ta mani lo kan man ta ka khanin ekeni pokan han chimve a Deputy Speaker tuilama harsana name ti te kha kan han zot ruve dek deka kan han spy dewa maro chu tuyen nyang nar ti te tin a poster mu tur chiar nuam tak mai siat ngai nom tak mai ngai thak nuam tak mai kan han dong zel maya lomom ka ti a ka tiang khopa mani ramshwai na mai ni lo ko shanthila te po ne tak maya tui supply ko ngamin enkol tu minister kan nei hi kan wan nei a thalai te kan wan nei len ka sia nang makal tlangin lom thu kan soyani tin hei connection te hi pung zela engzat chiange vunain consumer ka she chi alwa minister in remati chuanin aron soi tura ka ngaya singriat letlem khanin ka sia consumer hi anom ni in ka sia chuda chuanin mi puite an chu dana hianin ni khata mi pakhatina liter kan don zat hi somruk pare te changa somsari borvel ni hian an chuta chu ti puntum hianin department hian na sa takin ma anla in ka sia engzata chiangen ron ti pun thei don ti khachu minister ina aron soitura da ta ela khangte khasiat achak oma an thei patop tak zet hi an thokani ti hi alangin ka sia tin hei tui league apps hi kan han nei ta a khor veng then khata kan kala tui alo league zoi me kong pui lo huwa ke ni anei lo te kan ro tlok ka thinlung hi lo na deu thina chunga chon angai na stre tak main tui league apps kha anan siam chhuaka ti khan report kha aluta te chuan khalai vil tu abial tu te khanin rang takin an va en fela deang chuan heng kal ral tui league ral tur kal ral tur luang ral tur ven na te kan han nei zel mai hi alomom tak zeta tin chu mai ni lawa hei mobile apps le cloud storage atanga control engineer tena control room emo an smartphone atanga tui zema tui level ante theina te kha kanan mang chho zel ania achangkang angreng viawin ka sia tin achangkai box si a darkar somni pali chung khanin lang tlang takin rin tlak le him takin mi puitena tui nyang narzoka kan neya consumer te pek chwani theina turin ma anla hi aro puile in ka sia tin minister le official tena min boy puina zara nasits OTR te po kha kan changa kan lom tak mewa nangma kal tlangin minister nena lom thu kan soya ati hlotlin hunero chu kan nga khlel le asam lukhai mi puiten an lo nga khlel le a tin abula son tuipom tur thatak mai sia suk lam chom tu tur kha kan neya minister nena point kan thlen to a jing po lui khania ani po in min chin sia sakin ma min lak sakzel kan beiseya tin hei municipal area veng thum kan nei ve a chunga te chon sarkar masale tun sarkarin min ngai poimo ema tuize min siam saka amrut scheme atangin sai khamakon mel thum lim enten ti hian kan nei kimta ania du sakna kan donga kan lom tak zeta chuti rwal chon request pakhat nangma kal tlang han siam du kan nei chu hei lungleng samtlang le solai chimphei tlang dung shima son tui pipe chia emo engemo siam angai hianin akhir thin emme pipe na hi achang pe chon zuk thlen thak mai theilo emo han thlen chho mai theilo te hi ni thina chutianga chuan engtin nge ma lockdown kha an neim minister khanin heng pipe chia siam ngaya hianin engtin nge ro man na anei ti kha shiat chak oma chungte chu kan zot pa ani te chuan demand som number som thumle pariat na RD and AD the Maila Rural Development and Administration Department a hian
Tahian pu deputy speaker zona in bulchan kadua hei ni zain lo na kan ria kan mangtrang kaya ke ni mai ni lo bialtin vong tu te nei tu te hian kan mangtrang kai ema kan biala mason na atakin kan hua tun ma deuh kha chuanin kan lo hriat ve dan ania 20% 25% ti vel submit tur kha om training an ria an submit lo phei kha chuanin phone call dong te po khan om thin ani ma se he sarkara chuan pu deputy speaker an soi ania soi chon ka duwa video minister phone call dong to ngai lo an omani phone call kan dong to ngai lo ve ti te po kha nia chung te po chuanin na sa takin ma son na athen zel nin ka ria sarkar tha sarkarin tla ka chuan mi puin an chan vo an chang turani a he laia akate mo a percent lam kha chu atel ve tura ke chuan ka ngai lova tin grant an don mu mal lo ama a grant don tur kan lak muan thina wanga vaibel che tam tak noi tam tak kan choi thin penal interest te po kha tuna chuan a om talova kumsang ni somni pathum somni pali somni le panga kan share tur te lak chu ania ti fel engkim mai ti fel an ni zel te hi an efficiency department a thok tu te minister te an rin tlaka ti tak setin na an thozia lantir tu ni in ka shia ani tin PMKSY po hi hei tuina hum hal te tuina hum hal ko nga te kan trang kai pu em maya ni china khanin ka seed mai thiana ron soi to 3.0 version a khan kan chodona ta khanin remchang deu mai kan neya cluster turani tho wang khan pu deputy speaker kan minister ne na hian deal na kan siama chumi te khwa ti ga voina hen ka soi lang vek lo mai nga khang kha kan deal na ang khan aron kal theidonem PMKSY 3.0 a khan an ron lu theidonem ti kha remchang ati chuan ron chang ta sela lom om ple ang ti chuanin DMNR lama hianin SRDF te kan dong tha a cyclone rimalin na takin min nuaya department PWD pon nia DMNR pon nia min ngai ven ema thei to pin achom dol nan ron thoka kan lom tak zet zeta chuti rol chuan achhiat nu chawa siam hi chu tlem hianin buai thak deuh hi om ve to thina a mitigation lam SDMF lama hian du sak thei kan nia ngai poimo thei kan ni chuan kan lom hle anga tin aibo ka video blog so soi kan duwa hei phailam atang ten anon kal thina vai han ti mai la moi lo em ka shelawa namdang officer te min ron zir chiang tur ten ron kal thina khodang mun la tak tak khen pui an pe lo wang hianin aibo ka an ron top zel ani chon a model assemble an ron entry na chu wang chuanin sota kan RD block so min ron ngai poi mo dewa inge ni midang po ina central lam poina an ron en tu rang kha kan da tam deuh thei chuan tunai changtlung zo kan kal thei chuan ti in minister shiata kan soi ribe shimani the chuan minister zom takpu ke sabdanga dimana hian kalut chunzom mayanga homa hian toite te ka soyanga hey cyber crime lam kan ngeni a enkol tu te a chuzui tu tur te thuam chak anni donin ka shia alomum ka ti hle maya aizola te po PS te dinin district danga te po cyber crime cell te din anni don ta hilom oma Christian Ramati moi lo tak mai hi pu deputy speaker party an lo wang te tran lamin an lo wang te hian kan ti ta fo maya kan zaom na te hian in ti mual pho saka ka tiang anga han thudik lo hul hwala han in pu na te hei alo pung zel hi apoi ka ti a chuti rwal chuan chulam zui tu te thuam chak an ni hi kalom tak zet zet ani ILP check ko nga po an tang lein ka ria rel lo lu ta kan zain kan ria har san na kan to huna chuan khwa kan tlai man thina tu na tanga thei to pa ven emo enzui zelanga ya etiang tur tan hian minister chak tak thatak le department efficient tak kan nei hi athamon thlak le ani chuan FSL forensic science laboratory lam khani chin khanin kan member ten ron soi to chip chiarin soi lo mai la mani loka case kha avai vai chon soi amoi lo mai theya khamian chui chhuana konga kan police te le FSL la thok tu te an tran hona khanin angai nom khop maya ramchang ka nga nu chuina ang mai khanin mi van duaina kara po ni se ngai nom tham kha atlinga chutiang chuan nge ni changtlung zo ka kalpui an ni te hi alom om tak zet ani tin demand number som pathumna DP and AR hianin point khatso soi ka dua Mizoram Right to Public Services Act sang ni som panga
kan nei khania kum som pakhat vel he liam ta a mi puite hian kan chhor tangkai lo riau maya mi in tu inemo office a thil avadila adimana chinfel pui tura adila khatianga hun tiam chunga ti saktu tur act khania hei hi a minister tile department te anin pe thosia mi puite hian I chhor tangkai le zwalang u ti lai te kha DPN ara chuan ka soi theini sela chuan demand number somli le parukna urban development and poverty alleviation a hianin storm drain kan ngai tha kan shia helai po hian in zia ka chiar vek lo mayanga kan mamo ang cyclone in taka min nuai ang ai hian keini lama hian ron kal hi tlat lo maya kan keini lambeng var lo te poni mai theye minister in khongai takin min lo chin chha saksela ale peka chuan kan ron che fat to ang ti khania tin vikshir aizol sang ni som nile pasari te po oma hei midang tenen development a rual khat in ang khata pen tur kan nia kan pen lok deuh lo phei chon ke ni chu bo thau le tran la ngai na kha lo tam to sia eta po hian thei to pa a department te minister te le mi puiten tha kan tho angai tak zet zetin ka sia a tin final ma son na lama tran an lana sa ema he hi chu kan zawai mi puiten ena kan tran rual theina ni a helai chuan kan duty kan part hi kan lo ti ve angai ka sia a tin atop na lama chuanin Tenzol Peace City ti kha ania deputy speaker ei mun danga po kan ria old new Delhi ti te mun sang khopui pakhat chawan nei lova khopui tot lu tuk tur anan siam remati khan development te rual khai takin akalani chutiang turatan chuan kan chief minister in rem she takin ma an shwai ma an la a elom le maya hei hi engchen nge thlen to ti kha ron soi thei chuan shiat kan chak hle maya kan lo bengkhona voina hian minister in thlen chin te min shil theya tin ti hlotlin nge te po ani theina turin voina hian ka support thu kan soi ve bok ani le ti chuan voina minister zom tak te professor lalni loma le minister puke sabdangate demand he thakati a pas ngei turin ka thlop ani kalome